Oh, ada musuh sini, guys. Cure Tom. Ini banyak nih cure-curean. Oh, sakit dia, guys. Gue liat dia sakit deh, guys. Oke, menarik. Gue liat dia ada pintu tuh, guys. Bawa 3. Jir, sakit, cok. Apa gue copot jadi berhen aja ya, guys? Use a map maksudnya. Mana map anjing? Ntar ya guys, cek dulu guys. Banyak nih. Cek dulu sini berarti. Oh, ini ruang monsternya. Hellfire. Mati dong gua.
Berarti bener ke sini guys. Kita jangan pakai map dulu ya. Baterai aman 38. Let's go. Buntu lagi nyet. Manja bener gak bisa lewat cok. Saya tadi ambus mulu dah gua. Ah dibutain mulu dah anjir. Aduh gua nggak ada item lagi guys. Asuna ya. Anjir sakit.
Aduh, harus beli ether sih guys ini. Ini gue ada antidot ya guys. Come on man. Yuk serang gua yuk. Kalau ada yang kelihatan sorry ya. Sakit banget tai. Kenapa gue turun lagi goblok? Wah ini bahaya sih guys. Ya mati dong gua. Banyak miss anjing. Warbuster. Oke, menarik menurut gua. Kasih dia kasih guys.
Ah, come on. Mana material? Tadi gue dapet apa sih? Material X kan? Gue udah punya material sword. Shit. Gue nadai gak sih lu? Oh, come on, man. Bentar guys, minum dulu aus. Nyebat heula aing. Oh, ini tuh ruang. Kena lagi.
Oh, ke momen. Pakai misi kunyuk. You're gonna die, bro. Ah, gila ya. Mati dong. Kuat juga deh, guys. Hah? Shit, ya Allah, mati dong. Ya mati. Oh enggak, bagus. Ini gak mati-mati tuh, guys. Hah, 5F. Loh. Shit, ini apa, guys? Shit. Buntu nyet. Oh my god, this is a freaking. Aduh, ada. Lagi gue kira lowbat. Perasaan tadi masih berapa?
Anjing sakit banget. Golden armor kasih siapa ya guys? Kasih dia kah? Shit, ini jalan yang bener lagi guys. Hmm. Ambus terus saya, ambus, nggak apa-apa kok. Lu magic ya dah. Bahaya bener anjing. Lu ngahil lagi kah? Boleh deh lu ngahil. Anjir, blizzar mulu anjing. Oh shit. Ini apa guys? Boleh nggak sih gue save dulu? Anjir, level 8. Mati nggak sih please? Masuk blizzard gak sih guys? Dia malah ngehil anjing.
Blizzard lagi anjing. Dia punya semua elemen, cok. Lu heal aja dah. Mati kok. Eagle Torch. Terus habis itu kita ke wah, terus kita harus keluar nih. Use the Eagle Torch. Oke, save dulu. Coba ya. Kalau kata gua ya, ini kan MP gue pasti habis. Nah, ini kasih yang tadi kita dapat apa guys? Eagle Torch. Masih ada musuh. Alright, here we go. Kita bantai. Menarik menurut gua. Alright. Masalahnya cara baliknya ke wow, apa tuh guys? Tembak-tembakan nih. Ngapain itu dia? Ngapain itu nyet? Wih, dimasukin ke kapalnya. Diambil, cok. Dicapit. Lucu lucu juga.